Bagong sporting events ug bagong logo mao'y musugat sa pagbukas sa NCAA Season 101 karong Oktubre 1. Ani ang report. Kini ang bagong logo sa NCAA Season 101 nga napili human sa NCAA Logo Making Contest. Well, it connotes dynamism, no? And the infinity sign means that it's a continuous commitment, continuous development. Subay sa idugang nga mga Olympic sport, mitambong si Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio nga miperma og partnership uban sa NCAA Management Committee. NCAA has agreed to adopt and present new Olympic sports as new sports in the NCAA calendar. Initially, boxing, golf, shooting, and weightlifting. Full force usab ang suporta sa mga estudyante sa pep rally sa pipila ka mga NCAA participating schools. Building greatness ang misyon sa host school ug men's basketball defending champions ang Mapua University. Andam usab ilang depensahan ang ilang basketball championship. Ako, gutom rin ako na mag-champion, kasama rin sila. Rally with the Champions usab ang nahimong tema sa pep rally sa San Beda University. This season, we are planning to be more united. Hindi lang basta overall championship. Individual, magiging champion din kami. Natapos kini sa ceremonial bonfire. Mainitong usab, gagihangop sa student body ang mga atleta sa Emilio Aguinaldo College. Alab General ang ilang tema sa pagsud sa season. Ito na yung season na kailangan na namin makuha yung goal namin. So talagang pinagandahan po namin to. Ako si Orchid Silapinkaw, Balitang Bisda.